Direct kok. Yo, na direct lah di Bali Tirol pi ate. Yan sa dontong di ponong kami pernah menit apitung tinunggu ya bangke. Yang yes kalau mana dola anda. Topan deh, pinung we lah. Ini tuh kacing online, kalitang di Palitiron Pia Melpen, lutu namalin. Kami itu mapor anda projek kampung Jepang, lasi labangso lutu namalin kampung Pia Trang, kecengsi, dilihin pen kampung Jepang. Sampai di Palitiron pi alami sopo akhirnya bilut pol ronghang alami pan karbe pohoben karcui pansi curi reglom lacelang lipuak rangan rada tinggal cepat cini je pansi alami pan curi reglom lapen di jerman letum alami pan sibong ipak pen karcui pansi curi reglom Richard Erika lapen alami long mata alami cor ini menjadi sitame nanti tahun dulu berjalan pansame karbi konjung sepuluh lah nal pembing cipik non lah solo pangkarcu lah bangke konjung sepuluh lapen arcu ipo lapen pusat hak nanti tahun dulu lah abumpi sampai sonali terampi alang di pansame konjungsi pakai kerjai panci tuniri lo, lapen dokumen asu pisi kami nanti tanggundu citimet rohangpi dalam panci kami konjungsi pakai kerjai panci tuniri lo, lapen asu dokumen deng ricu rohang dalam panci kami karpia pohoben kartui panci tuniri lo, lapen asu pi nanti tahun bulan, servidong rohang pi alam panci kami konjungsi karpen kartui panci tuniri lo. Lasot taksi rohang lo rumah penaku nanti tahun bulan, akhirnya sujud rohang alam panci kami karpi apoho mate sipong ipapen kartui panci tuniri lo lapen dotulan akhirnya ikrongha alang lisame rohang ano hompen nanti tahun dulu masalang ipansame kartui panci tuniri lo lapen serlongki rohang alang li panci tame karpi apoho ipapen si kartui panci tuniri lo lasi mingoy yang nilang doa tu pinungwi bangkela rohang anok rum betul pansi lah kapanong pirmasi erang itu pansi ni itu mehimpen arco pelicopo lasi nona bangke ini tu kacing hona yang jelo kalitan sampai di Palitiron piepang alang ipang kacikimu milur methek kita je pansi milih himpen cuni di Palitiron mata sopo akibilo alang li bidul pol rohang mata renjar alam ifansi cuni lupanila. Lapen alam itu nopo misi kedoan sitame kacirap ini ifansi cuni lo. Lasan hak si itu ladak dokam kam hawal mai pulkong sumbang penjengok tirika mamai
pu kong sun bang tuan sitame masyarakat dunia hasil tu ni lah. Istirahat tengok, istirahat tengok. Tengok darah, darah. Kalau ada lagi yang sini macam ni, lagi pula istirahat mana ada. Jutaan jubat aning kihang pik abangti lasi alang li pirhe jotik ho sitame itu alom maten karwan sitame la non som hawan kar bisun sorong aje penceng lo kapre grong aje lo sitame alang li kilun ke kan sitame ke japon abangti lo lasi alang li phan itu abang putin sitame ningat lompen, nah itu sitame metang di pen sitame alang di karjong jong romi mate sining kapal lejepan alang itu alang di pan ningat lompen karjong di pan sitame bang putih pan sitame pilih rego Tanggung malah, Oke, chicken mau pon lo. katu gawe mini di situ peti malah, ini tu kacing mana yang jir, sampai di paliteron pi alang li, ini tu pen nang ciptakan lo, masih alang li far kacing kimo mini di si, apor, kadu gawe sampai nang curap itu demi fansi, kadu gawe kacing tong kopi jir, riso yang jasemet per riso yang si jong lo, sampai sarfu, akhir mangfar. Kadu gawe sampai pulpetha ini disi alam lika jom romai kepala jepan hidup anam ahai hampir sudah kadu gawe ta pulpetha Itu salah betul salah. toteng te alam lika nama dong pi sudah masih keceng lo deh mak keceng mak Hello mama. Comipo, kadu gawe fan same curo lo militu makan na cerap cito dun tegapot lasi nalitu metang adi kacing ini fansi potot nalitu fansi ini lo lasi non militu ada renza ake hai bidut bidut pol ronghan alang lipan militu anjir kacing halai sampai di paliteron pi akai alamu pencenglok na bangsu lungkan malin dan puja fansi tuni riboniga Oh, ini ada ni saya dulu. Aku tu dah. Lock check lu. Kali ni sisi lock check lu dulu. Akan sih ni radang ni konten berapa tahun? Tenang ada. Mengkamukam Ronald Karbi Youth Festival along Kirikam Ameku Sar Jitu Terang Atiai Lapen Kongsun Bang Sar Silisram Kiso Atiai Lapen Nadalong Nangcarak Lum Ini konten berapa tahun
Nongkolkan Zonal Youth Karbi Youth Festival along Akke hai lakan akke hai pi kemapan nilihin mate bidupong rohang mate kalitang sing rohang lapan kalitang sangki dipalik kerongpi asoko lapan rohang hepen atau narap ke doa lagi lapan kacoro lapan kurang tu pajer. Ate ini lokal namalin nilipai mata kalitang sangti dibalik terongpi amelpan ke hot on apa niliku mahentun pen maka dongom kam Zonal Karbi Youth Festival Atirikam long acara don abangku tin parka suri akadom lapan kotor acuru ajerlo milik pai mate balitang sangki dipalik jorongki ye tarik isi arun lokiklo 1961 aninkan Lobong district along Jonobuk wadi malong anehan tekmolo alangli ilung kekan aning hangu masuk ilung kekan aning tehang angkek dong sepaklang naik korte Lamon malam ketang kuang, Jutang kiri kipaya terang. Eksensi apor hote hadaksi milik ayah Monsri, adinga kuang di pondok. Alang lagi headpan. Jutang kosong sepang surponai madopan. Aning haketa cibigun ya jakong dudun ambil cibigun lo montole jakong alang kata tubong lo kota putih tamong lo amat siapa ruhut alang ikat sulong lo lagi itu saja su. Tentang market setiap lagu imam, lagi sudah telang nasi. Wong kami alat itu apa hutus kami, langli, mana terse, ketumhan, saya kalau sekarang bunting, mana mat, akhirnya bahkan ke sosial media lah itu kuat. Mereka lah sosial media menanggung ko, angin sekarang menjadi, kejualan ko. Kasi ini kaya naman ini नहीं बोले तो फिर है काफान ना ये नहीं के ये यार लॉक होंगे हम के नाम से जीवन का समझा Lapan, lasi kinawe, ano to namalin, ato nini payment plan. Ihap konpok, nini itu polifantri, kangkok dulu. Halo, itu pamelo. Pero dipapiga Richard lebih keras gitu be. Dan itu sampai dipalikaran pi alang ke